umdumise njalo nasenhluphe wena ngathi uyasinaka umdumise njalo nasenhluphe imando studies hallelujah mandali maziye la besta mandali maziye sibebo sinyama bamayo hallelujah 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 andi basenconnectile imali kwendekane mntana apha andi lengoma lena inkomputisayo andi onke labantu ngothe lebekadlela ngami kulokhisa lalela andi sisemantombazana le mina ngimdumisa njalo nje Timothy Besa yes bathi umjovo sotholakele lo COVID bathi sotholakele but ngicela ngemadihela siyabuyela esikolweni yanti ngikhumbula ke bo Paula na Silas manje andi kuba sewe ngiyalivalele ukuthi leliphuzu lekusemathisha la yabuyela manje sengiva ngathi nawe ngibhanisa kanye ushela kade ayidayisa hayi na wenda ini esikolweni andi bantu abambabuyela bonke bonke bantu abambabuyela esikolweni bayabuyela abantu abami lengoma lena yahlatshelwa nguPaula bebana Silas bakangene bakhungiwe ejele bebamdumisa njalo la walijele hibi nathi nalamu man andikutaba ngathi sinathe sonke kanti kunathe emunye ngaphele ngithi mina ya andi asisishayile ngoma uyathi andi nasikayishaya kahle sishange line libe clean weva wathi umjovo bayawuletha kusasekuseni kungashiwo ukuthi utaqala mathitshala ufuthi aqala wonke loluntu utaqala laba ngathi baphatha emseke ngqontweni wathi sephela sinenkingi umdumise njalo umdumise njalo hello thatha le bhala thina nasenhluphe